Kini-kini ke All India Radio, Shillong ke kubor ban puli di ibadah hon ramdi. Kimat bakong sanjong ke kubor mentah ke stem. Penbina ke sorkar ba ankang ya baro ki entry point ke jelah kata yo baningkong man la ubnai, lapen ke laru ki kato kat ni ki kendon balabu ke sorkar kemi. Kiyo ke jingdon kinong pang COVID-19 ha Meghalaya, hadu shispa arpun rengot ki brio ha ke jelah ki layo thamai ke COVID-19 hanen kesengi. Bat beliau menteri ketenat ke kot ke kia ke jela uba AL Hek ya buka blood bank ha civil hospital Nongpo penti kinaru ban kentino ya ke bernihat PHC Syakakar dan CHC. Kiku buat babenya. Usembut menteri rangba ke jela uba Preston Tensong ula pentip syakilat patai kubor hadin ke jingilang kemi penyak balak ba ke sorkar jela kalarai ben penkelai kikat tu kat ni kendon balabu de ke sorkar peding ling ba ke jing petha na ke ICMR. Ubat tensong ulo ong ba kinu-kinu ki bawan rung sya ke jela ling ba ki entry point ki balabu da ke sorkar jela kin ha banyat ling ba ki rapid antigen test bat lada lab ba ki long positive an sapa pat yaki sya ki corona care center na ke benta ki jingpet benya. Nadu la syai ke sengi ki bawan pai sya ke jela ki hab bansyong penkerpang yelade tang shipau sengi ha ke jaka khat sau sengi kumbala peta kham haswa. Ha ke juk ke por ke sorkar jela kala rai ru ban khang lut ya barok ki kerdop rung ni ki entry point jong ke jela ha ke tayo ban ningkong man la ubnai ka ban sedang nadu unai lur hadu unai wing. Usembut menteri rangba ulo ong bala syum ya ketika rai ban namban kia palat ya kinong ya kun bah khamat ke jela ki batrei ha ki entry point. Kejingdon jeng kibrio ki balakot na ke COVID-19 ha India kala nang kiu kat barang mi kisngi ha kabal kala kenjo sya kumba nyu pusaw na ke shispa hanen kesngi. Haringkat kejing kershan kejing yada bat kejing tuklar ha kapor ke babayang da ke sorkar jan arpuai lakmut kibrio ha keleng keri kilayok kot pura na kejing pang COVID-19. Katanat ke kot kekhia kari kala ong bajan sanpu kenda hajar ngut kibrio ha kari kilayok jing kot ha kini ki arpusaw kenta baladem. Kala don ro kajing hiar kajing don ki bala klat na kani kajing pang hakari hakaba kala long tang iwei pon kendai not na ka shispa kumbalai pautli ki jella bat union territory hakari ki long ki baduna bha kajing klat brio na kajing pang COVID-19. Hado shispa arpun remote ki brio kilayo thamai ke COVID-19 ha Meghalaya nen kesengi kabala kentir ke jingdon kinong pang ha ke jela syaki kendai spa arpusan ngun na pedeng kini ki shispa arpun remote shispa remote ki na East Khasi Hills iwe na East Garo Hills khat arngun na West Garo Hills bat remote na Ribhoi district kajingdon chong baro kinong pang COVID-19 ha kajela ki badang don hapo kajing sumar kilong san spa anyo puing ngut ha East Khasi Hills laingut ha West Khasi Hills iwe ha South West Khasi Hills shispa iwe ngut ha Ribhoi district sangut ha West Jaintia Hills prangut ha East Jaintia Hills arspa khat khandai ngut ha West Garo Hills sangut ha South West Garo Hills angut ha South Garo Hills bat shipungut ha North Garo Hills district hakawai pat kalyang kajingdon jong baro ki brio ki balakot pura na ka COVID-19 ha kajela kila kiyo syaki nyo spa lai pongun. Hanagalan ladon arpusan ngut ki balayo thamai ka jingpang klam COVID-19 hanen kesengi ka balakan tiyo ya ka jingdon jong baro ki balayo ya ka COVID-19 ha kajela syakala hajar san spa prapulai ngun. Menteri ketenat ke kot ke kia ke jela US pang yu pom lemba ke Twitter ula pentip banaki praspa arpun nyawut teli Naki praspa arpun nyaw teli ki nong muna ki bala phat test na examen lala ba arpusan teli ki long positive bat kita ki long khatsan teli na Dimapur khandai teli na Kohima bat iwei na mon ula benrap ru ba arspa khatsan ngut ki nong pang COVID-19 ha ka jela ki layo jingkon ha ka ba shispa khandai pu arngut ki de na Dimapur arpu ngut na Kohima bat arngut na Zune Butu. Menteri rangba ke jela Arunachal Pradesh Pema Khandu la pedang sngubhai ka rajong ka sorkar pedeng banthau ka National Recruitment Agency NRA bakan penlong ya ka Common Eligibility Test banjiet ya kinong thepkam hakibabun ki kam sorkar kakanhun ke menteri ka sorkar pedeng balakli da menteri rangba du ka Narendra Modi menhakasngi balang kala menjur banthau no ya ka NRA hakabaya dei bat ketika rai jong ke sorkar ukhandu la ajingya ro ke sorkar bat ula ongru baka dei ka rai ka ban penkelado hakajing trei kam hok bat ka ban airu ikijo kilat ki kabu ya baro kani ka khubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong
Kajing ang noot jong kinong siyong kathain riboy kala urlong hadin bala play ka blood bank ha civil hospital nongpo ka baladon labuns na menta claim kajing pentrey kam. Ya kani ka blood bank la play da umuntri ka tanat ka kwat ka kya ka jala uba AL heg hanen kasngi ha kajing don ringkat lang kinong mi kmat jong ka district ki MLA kathan bat kinong trey ka civil hospital nongpo. Umuntri ka tanat ka kwat ka kya ka jala uba AL heg hanen kasngi ula penti kina ba an kintiyo no ya ka Bernihat Primary Health Center siya ka Kardan Community Health Center. Uba hek ula ong ya kani ha ka jinglet jingo jong u ya ka Bernihat PHC hanen kasngi pat ula penong ro ka jingelang bat u MLA ka jirang uba sustenance sotun u MDC uba Victor Rani kinong kit kam shnong ringkat bat ki he ka tanat ka kwat ka kya. Habaya keren bat kilat pathai kubor uba hek ula ong ba katanat ka kwat ka kya ka ai kublei u menteri rang ba ka jela u Konrad K Sangma badai hapo ka jingelam jong u balala benpen mang ya ka pisa ka ba nyo pusan klur tingka na ka benta ka jingkin tiu Kardan ya ki CHC syaki PHC ngan puli bang saisien na ka benta ka jingkin tiu Kardan ya ki CHC bat PHC ha ka jela. Kajingjat rathai jong kasurok ba National Highway 6 kalapenlong ya assistant wahe chnong kashnong umkiang uba kenjaimon amse bandawa ya ka National Highway Authority of India bakan maramot no marmar ya katiga surok hapo khat sausngi batlada kamla banle kumta kashnong kan sakhang kerdap no ya ka kerdap lum khajara halum shnong. Uba amse ulo ongru baka National Highway Authority of India kamdei shu banshim khajna nakinong let nong wan kibayat nakatega surong kabalas niu palat pun bad ula dawa juru badai banshim kya ban pas dang maramot no marmar ya katega surong. Kajing kapnya palat kipatok ha district kala penlong ban hap pelat no ikibabun ki koidi ki baset nakadaw kajing syak kenno bat ki badang dan hapo kajing token ha kajing wan jong ka kalam COVID-19 katanat bakmi ya kipatok ha kajela menta kadang wat ya kajaka bantay ya ka Central Jail ha Shillong kenang ban pen kelut ya ki district jail kamtam ya ka district jail kabadan ha jail road Shillong kihe katanat gila ong ba katanat kadang wat ya kajaka bantay ya ka Central Jail bat kini kamat ladep ban ya kren bat ka sarkar jela. Kajingtai ya ka Shri Ram Jan Bhumi Mandir kalasdang hakaba ki engineer ka CBRI Roorkee IIT Madras ringkat bat ka company LNT kidang petnya ya ka Kendau jong ka jaka bantay ya ka tiga mandir. Hakijing to aling ba ka Twitter u Shri Ram Jan Bhumi Tir Krishna ulo ong ba lakmi renti ban pendap ya ka tiga jingtai hapo lai pun riu hadu saupo banai. Ansatai ya ka tiga jaka maniblay kat kum kiru kom te jingtai barim kari India. Ansatai ru ya ka hakarukom bakan la ban yang scam wala dadon ujumai ki eryong bat kiwe ki bor penjular ka Mariang. Anam pendan kam ya kinar hakajingtai ya ka tiga mandir. An pendan kam ru iki pliang renong hakaban kenro iki mau hakaba an pendan kam kumba 10,000 tili ki pliang renong nakabenta ka tiga jingtai. Bat hasra bangin penkut ya ka kubor sa shisien kimat bakongsan. Penbina ka sarkar ba an khang ya baro ki entry point ka jala hakatayo banengkong manla ubnay lapen ka laro ikikatu kat ni kikendon balabu da ka sarkar kami. Kiyo ka jingdon kinong pang COVID-19 ha Meghalaya hado shispa arpun rengot ki breo ka jala kilayo thamay ka COVID-19 hanen kasngi bat pli umentri ka tanat ka kwat ka kya ka jala uba AL heg ya ka blood bank ha civil hospital nongpo penti kinaro ban kantiyo no ika Bernihat PHC sa ka Kardan CHC. Bat katungi lapoy siya kabukod jong kakubor kabawan siya pina ka All India Radio Shillong mentangin niya so ano bat ka Delhi Station nakabenta ki Waypat ki kubor.